kioneki kia Mike Mbuvi Sonko gya kuhitahitana giturwa kia ungabana kaunti-ini ya Mombatha ni gikufofanite thutha wa itua ria igoti itugiru rigie kuhagurwo gwake. Majaji mugwanja a igoti riri makindirite itua riria ririga kurekererio ni majaji a igoti rinene na gucokia cira riko aria maugire Sonko ni ahagurirwo ria kwagiriire ta ngabana wa kaunti ya Nairobi ta uria gicunji kigana rimwe ria 81 gya gatiba gitariirie. Muthiaini wa mweri wa Dithemba mwaka wa 2020 MCAs 88 ni mahagurire Sonko ta ngabana wa Nairobi na mithingi itiganite ari hamwe no huthiri moru wa wabici. Itua riria riakindirirwo ni bunge ya Senate. No Sonko ni acokire kwambika cira igoti rinene akiuga mutaratara uria ubatie ndwahuthikire kumuhagura. Cira uria gwacokire guteyanirio ni majaji igoti riri na niho ambikire cira ungi igoti-ini ria gucokia cira riko aria marugamire na itua ria igoti rinene. Itua ria umuthi igoti ritugiru ria gukindira uge wa magoti maya meri ndeto-ini ino ritigite Sonko nduma-ini na gukinyia muthia thabari yake ya gwetha ungabana kaunti-ini ya Mombatha. Kuringana na gicunji kia 75 gya gatiba ya bururi, mundu haguritwo kuma wabici-ini ni wagarari wa gicunji gya 6 gya gatiba ndabatie kurugama gituro-ini giothe gya kiuteti ona kana kuheo wira ta afitha wa thirikari. Mombatha Mike Mbuvi Sonko. Irifotera Kameme TV retora kwa nino gari wa Kamau.